Moja, mbili, tatu, tumshangilie rais. Mutongoria wa bururi William Ruto no athiete na mbere na gukirira atongoria a mwena wa mung'ethaniro nikiriugite ni gucogera muingi kuregana na tabarira cia thirikari ya Kenya Kwanza. And this is the road. We are here, Your Excellency. Akiaria ari mwena wa Embakasi guku Nairobi, Ruto augite mwena wa mung'ethaniro gutire tabarira o yothe ya kuguna muingi mangirahira o tiga gutheremia uteti wa ukabira, guku akiuria muingi ndukamahe matu. Vijana hawawezi kupata ajira kama kuna vita. Tunataka amani ndio tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu. Kuringana na Ruto, atongoria ya makoretwo makihuthira mbeu njithi kunyarira ahuri biacara na njira ya kwananga mawira mao o hamwe na guthararia thayo wa muingi, agikinyiriria weta mutongoria wa bururi ndegwitikira wanangi wa indo cia muingi uthie na mbere. Tusikubali viongozi ambao hawana msimamo, viongozi hawana mpango, viongozi ambao hawana sera watuharibie Kenya yetu kwa kupanga mambo ya fujo. Ruto ongereire na kuga thirikari yake ni hariirie kurutira muingi wira o hamwe na gucokaniriria a Kenya, guku akiuria muingi kumunyita mbaru. Mbali na hii barabara tumekamilisha, kuanzia mwezi moja inayokuja pia nitawatengenezea barabara kilomita 69 ya Nairobi. Ruto o ringi ni eranire kuongerera guthondeka mieke makiria ya mawira kuri mbeu njithi maria ni hamwe na mawira makazi mtaani, waki wa nyumba cia raithi o hamwe na kumethera mawira nja wa bururi. Tuko na vijana Kenya mzima zaidi ya 1300. Sasa nimeinstruct waziri wa mambo ya ujenzi na PS wake kwamba bado tuko na vijana wengi hawana job. Vijana wengi bado wako kwa dimanga. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.